la ka jeno ena ke nako ya bona doc o semphomotsheng le a o se le rato ba teng Sapotebo mamedi wa ka ratang dumelang ke le dumedisa le dumiswa ke Pastor November dumelang Momamedi wa Motheo FM ke o dumedisa ke phomotse motswa ka kerekeng ya Victorious Faith Ministries dumela momamedi wa Motheo FM. Momamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hohle mo mametseng o le hona teng o dumediswa ke o se le rato selike. Yeah, mamedi nqephela rona re live ona jalo Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry. Mamedi wa ka ratang o le follow le qepheleng o le like o qetile le follow le o fe di notification le o jetse hohle mo keleng teng le tla o jetsa hohle mo keleng teng ngwana mamedi wa ka ratang lo re ke etsa eng mamedi wa ka batlo lo senya nako taba tsa rona dingata mata ka re batho ba tle ka mabekere ka sonda ka etsa tshebeletso mabekere ka re batho tlong le mabekere mo mamedi ka re batho ba tle ka mabekere ka sonda ka hopola mohlane ke qala ke implementa ke kenya metsi ka ra tshebeletso ya rona because lena ne ke le moruti a sa batle metsi ke sa batle letswai ke sa batle eng ke ne re tsantene re yentse sonda ne re tla ka mabekere mohlane ke qala bekere batho ba tla ka mabekere mo mamedi wa ka rata mabone ke tse batho ba tla ka sonda ke tse batho ba tla ka mabekere mo mamedi wa ka rata ho no shua mo mamedi ho no shua I don't want to lie ho no ho shua ka sehlo wena mo mamedi wa ka rata jole re le ba modimo re batla ka pele nyana fela re mathe ka bopaki yes mo mamedi nana le tseba hore di flu tsena tse le di le tshwarana go telele nana le tseba hore ke tsa boloke mo mamedi di flu tsena tse tshwereng batho di cancer di TB mo mamedi wa ka ratang di a phekoleha mo mamedi ke ne ke bo shebile Facebook last Sunday ha ne le mona hona le batho ba reng ha re believe hore yena ke maka hore motho wa HIV positive aka fola ho HIV negative. Then I understood ke re mara ke understand especially ha re tlo phonela these people because ntate ona le cancer ya botona ntate go tlo mo phonela a baya di doctors tsa mo diagnose tsa ithola ba etsa hore a ntshe ba mo kenya pipe hore a ntshe metsi a sa ya toilet and a rona na le bothata ba senya ana le bothata ba di kidney but re tlo bua ka le the same person ya tswang di doctor di doctor di sa kgonang ho thusa situation ba mo etsetsa hore a be le pipe ya ho ntsha metsi hore ha kopana le mo November ho ile ha etsahala eng o na le ka lebekere la ha ile yana sonta hore a re jwetsa hore ho ile ha etsahala eng ne ke understand ha batho ba sa dumele hore HIV ya fola hore di cancer di a lokoloa ne ke understand that moruti ke enwa ntate a re bua le yana mme ke bolela ba ne mphomo le seneke mamedi re bua le ntate ke ene no a lengana le ntho yes khotso no ntate wa ka le kae o bua le moruti November ya ntate wa ka o phetse hantle Peta hankan da ke ibile kwani ya ta cansa ya ne ko tai ibi kana ya ne to aksana da bukata ne ba cansa a butla pele ntate wa ka e ka re wa khata ntate wa ka o ke motho o hape ka re phone ya e holenyana buela hape hanyana a tumetsa phone pela molomo ntate wa ka o re ho etsalang ka cancer ya hao ntate kiri aksana bukata ba cansa kana ya ne ko hospital kana ya o thotse hostel o no na le nako e kae di doctor di tse o na le cancer ntate o no na le nako e kae o na le cancer ya botona ke no kana ya ne ntate go bane re be ke spekele di hoditse sushi Isa hake tswa Isa hake tswa spekele hake tswa ko ko kela ko ku fitela ka to hore ko tanti ke tsere ke tsora pele
ho tlile jwang o tle kerekeng ntate? Because ke ne ke opelwa ke dithiyo le senya ntho ke be bohloko ya ke Bontsha metsi. Yo, o bua tjena mogwae. Okay. Ntate a runana le selemo. 6 months e qetile sepetlele and then abatlo ikokela ntlo and then abatla. Ntate ka ke kopa hore ko botse potso ena. Ko rapelletse mo mamedi a ke ka dumela hore ane ko rapella baloi ba ile ba bua hore ke bona ba o kentseng cancer eo. O no tseba hore o lowe. ha enta ke ha ka tseba go ba ne ina no kore ntho ke fela Ona na itle. A o hlanta twaka. Hona jwale ha o sana bothata o tshetsa hantle o etsa eng ka ha o sana di pain nix. ha enta ke o tswa ha bonolo no ha di one ke Ntate wa ka ntate Modimo o hlonolofatse. Ntate Modimo o hlonolofatse re a leboha ntate wa ka re a leboha. Mamedi ene ntho nka le jwetsang yona e bohloko tebisa le mo mamedi. Ntate no o lowe ke motho a dulang le yena ka tlong. Sure. Ba tseba botse le ke mabone. Ha ke mo rapela ba motho a dulang le yena ka tlong. Yo le o bone motho a dulang le yena ka tlong ke na mo kentseng cancer. Wa hae motho Yo. Momamedi. Ai momamedi. Yena gofi. Ke molekane wa Ompisi. Bana le cancer le bo. TB. Bana le TB. Momamedi bana le TB. Ka Sontaha ke be ke re batle le mabekeng. Bana le TB. Hello. Le ka kgaitse di aka. Ke teng o kae ntate mogodi? Re teng. Ntate mogodi. La hlatsa le monna hao ka Sontaha. Ntate mogodi ra hlatsa TB ka Sontaha le mohatsaka. Ne le tseba hore ke thibele ka la hlatsang ena. Nna ne ke sa e dumele ntate mogodi ne ke nahana ke TB e re fumane ka gola bo moyeng goba tleliniking ho thwe ke bo di-bacteria ke bo eng ka gola gona le ntho e re e hemetseng. Ke nako e kae le tshwere ke TB wena le molekane wa hao? Nna ke ne ke se ke na le ke hona ne ke lata kgwedi ya bo 5 molekane wa ka ena o na le 6 months kaofela. Ne se le fuwe treatment ya TB? Ne se re fuwe treatment ntse re nwa dipidisi ntate mogodi. Ha e tsere ka because lona ne le maphuta wa ka mara ke sa tlhole ke le bona kerekeng. Ho etsa etse le se ke la hlola le tla kerekeng. Ha nna nka se o vetse ntate mogodi ba re ditse nako e telele re sa tle kerekeng ya gola e be ba dibeke tse pedi re khutlela kerekeng ya ba re dula fatshe hape nna ke se bothata e bile eng re be re dutse re sa tla kerekeng. Now ntho nqetang ke ena la fuwa treatment what di doctors are ke family ke bothata ba family ba TB ke utlwa e le bothata ba TB ho thwe ho na le ntho re hemmeng na le bacteria e re emetseng and then e be cause TB eo. Then monna wa hao o na le bothata ba loto ke bone bile and that guy ne le cameraman ya ka momamedi ne le motho a sebetsang ka media ka kerekeng mara ba ntse ba satla ke bona na le bothata o no etsa le tseng ka loto la hae. Loto la hae le o na ntse tsamaya fela and then be le like a tsonyetse ya fela ntse tsamaya ya ba loto le bohloko go tloa last year ka August. O tloa last year ka August ntate mogodi. La tla ka Sontaha la tla le mabekeng. Sontaha ga tla kerekeng ene nna ne ke sa batle tla kerekeng Sontaha. Ke ena ntse ha re kerekeng ke ga ke kgone man ke na le letswalo ha ke tsebe ke letswalo la eng le nshapang ha ke tlameha ya kerekeng.
Can't feel how I get again. Come on, I can get again. My lemon, you do the thing. Make you go high, conquering got a mine. Yo, mommy, look at my solo. Ale shapa. Now, and ewe say na ke molatile stulo. Ka o jwetsa ke rona le ntho ke bona mfahlong sa go ba o kentse qitho o le motho o se right ka mahlong ka re no man something is not right. Ibile next a bone monna wa hao. Ha ke re monna wa hao ke a lose weight le wena le lose weight. Ha bo so o nne mo go. Now ya o petela ga itse dia ka nane le dumela hore le lowe ke cancer ke TB ya bolo yeo. Nane ke sa ile ke sa inahane lo inahane ke sa idumele. Ka mora hore le ke empa ka mora sonta hae mobane tshake o so ka mfounela a re mabakeng ya hae ke mo feletse. Ha a tlameha ho mphika ba stopong ka feta ha tseda ho feta mfounela a re nna ha ke o bone stopong ke re ke nna motho a eme stopong o mfeta jwang a re ke totse o le motsho mose o le ja ba feta la ke re ke nna khutlela morao ke nna eo a morena o fedile ntate moruti e fedile ntone ke eno ku ene ke molatile stulong ga itse di ka ntate Modimo le hlonolo fatshe le hlatsitse batho ba ka page ya runa ya Pastor November in Victoria's Faith Ministry ba lo bona dintho tse ntate Modimo ana di etsa ka Sontaga ka nnete ntate moruti le monna hao ba lo itja ba bua ba re because wena ha o sa sebetsa monna hao o hlokometse so ba mo kentse loto something loto ba mo hatise moriana hore le yena a be crippled a kgone ho se sebetsa a kgone ho dula hae a ska sebetsa a fellwe ke mosebetsi ntate moruti o jwa mare yana jwale yena o hantle hona jwale loto lo every day ho say ne le tswa le go kuile no jena ha le sa go bua nix all right hantle loto leo o right ntate moruti ga tsena ka tjale ba Modimo o blessa go go le bua go nna ntate moruti ka nnete ntate Modimo re le bua ntate Modimo ka wena maphelong a go agree bile ne ke le lwantsha ke le mphe tšhelete a le nhlokomele ka nnete ntate moruti re tlo ema ka maoto re tlo sa tšhelete ke bona ka re ke tla le lata mesebetsi tshwantse ke tseo mo le sebetsang teng ke eme di-gating mona ka nnete kapa ke kene di-officing ke jetse makgwa a lona re ke kopa ba ntshe tšhelete a ka tlara ba lepata tai ke kgaitsedi a ka tankeng tanke mommamedi wa ka ratang ha ke re batho ba tle kerekeng mommamedi ke re ba tlo bona Modimo le pitso la rona la kereke ya rona ke tlo bona Modimo le matla ha ke le pitso ne le pitso la rona la kerekeng ke tlo bona Modimo le matla a hae mommamedi wa ka ratang lona le sebeletse re bua le mammo ke ausiano wa botshabelo anana le bothata sefateng le yana ke molatile setulong la go bola le yana ke molatile setulong ebile e wese ile o mofuthisa ka ra kereke ke le ka mofuthisa ka mofuthisa mommamedi ka rotse ho beiwe metse hello ga itse di ka le kae ka tele ka ntate moruti re teng ahle ke o bone kerekeng ka Sontaga ntate moruti ka Sontaga ho etsa etse gore o fihle kerekeng yo ne re tlisitse ngwana ha ile hantle a butle pele o no sa tla wena nna ne ke feletsa batho bao ba nna ke tseba kerekeng ke ba feletsa no sa tlana ka le ba tlise ngwana o siana na lla wa ngwana na gambua o no tlise o siane ya neng a robala le ntho ha I qetile robala le yana bile o gama ngwana ntate moruti ke bana ba motho ke di-sisters kana ke mang ya moholo ke o tswa ka kana tenne ntho tsweng o no tlise bona ho no etsalang ka bona pele re tla ho wena ke yona ntho e ntse tlhopha ngwana bosibo ke yona ne ke batla lo mo rapella ka yona o bone ho etsala eng kana go ke mo rapellang nna ke a bona ha o ke na go nya mme ke ono ke na go nne ke go be ke lahla ka qala ka wena ka o bitsa le wena ka o rapella ka o jwetsa ka re hona le stitho mahlong ka o rapella baloi ba bua ka ho wena
ba re bile ba mo Ee, arabantse le ntate motho wa hae. ba re ba o arantse le motho wa hao e wese ba entse gore bo qeteletse re ipue wena Ee, ntate mogolo. now sefatlhego sa go jetsa momamedi sefatlhego sa go se ne se le jwang Yo, sefahleho sa ke ne ka re lunch bar. yo e ne ka re lunch bar Eya, la o ntshwaretse le se ne se le bohloko ebile mme ne se tsamaya sehlohlona. Sa se bodile. ka o rapella baloi ba bua dintho tse ngata le gore ba entse ntho tsena tse qetang bua ka tsona ha ke qetile ka o futhisa ka rakereke ka beya metsi ka tshela letswai leo re le bitsang futha tsa tloa dipeise kgaitsedi yaka Ka tloa le no tjena phahleng mona a ke sa le jwalo a ke sa tshwana le pele. Le ka hodima molomo ka mona wa loka ntate moruti ka re maka. Ausi ha no bua le ena ntate moruti o na re ha thabele ho itsheba Oh, yeah, skili yeah. hona jwale na ke ntho a sa a thabela ho etsa na Ka a ke ya mehla ena mo ke le itsheba hape o kila bona ha o so sa kgole. E ka gala o ditse mone ka ga lo o ntso ya o itsheba so a ke kgole sepapana. a tla kgaitsedi yaka a tla re a lemoa ntho o so yena o jwang because le nna itse ke mo rapela baloi ka ba bua gore ba mo robatsa le ntho ha ba qetile ba gama le ngwana wa hae Mohammed tsile nana mara jwale e se e tla e haketsa haholo so ke nana e lwantshana le ntho tsena o mo a gotlele kerekeng because Matthew chapter 12 verse 43 e re moya o ditshila o tsile motho sola maota teng o batla phomolo mara o sa ithole o gotlela mo o tsileng teng ha e ka ba o mo gammetsa tsile o tsebe o gotlile mo nthong thokolosieng now ke ntho ennyane haholo because ha di ntsukudisa nna ke a di thoshara ha ke ka ditebe ka be di gotlela ke di thoshara a bohloke ke a hlola e gotletse o mo jwetsa gotle ntate mogolo thank you kgaitsedi ya ka thank you ntate mogolo mamedi ke tsona taba tseo ke tsona taba tseo nna mpho motseng le seleke ke ne ke ruta ntho nngwe dingata le ngwana bo mo ipone la opola ke le ngwana bo ntho ngwana bo lesego a re mo founela mamedi a re buelena le ena o nana le rashi e nngwe e tshosang ka mahlong ai mamedi o nana le rashi a le depressed le ha tla kerekeng a o mmona fela hore sefatlho sa hae se motsweditse khotso a re buele yena mamedi a re buele yena ka pelenya ke na arabe phone wa tseba mpho mo le seleke le mo mamedi ke tlo bua ntho nngwe e tlo kwatisang batho ke gola kae ke ne ke bua ntho nngwe ha ke le Lesotho ke re ntate modimo o fa Moshe o bitsa Moshe o Exodus chapter 3 ha qetile o chapter 4 o mone ya matla ne ha qetile ntate modimo o re ho Moshe tloho jwale ko rume ke kopa re bale Exodus chapter 3 ke kopa re bale fela temana e le nngwe wena mo mamedi wa ka ratang ke tlo le bontsha bothata ke eng ha bala Exodus chapter 3 sehlo sa teng se re Moshe o bitswa ke modimo ne Moshe o bitswa ke ntate modimo and then number 2 verse number 10 e be re tloho he jwale ke tla roma ho faro mme wena o ntshe setjhaba saka bana ba Israele naheng ya Egipeta wa bona mo mamedi ne ke nana ka nthena mpho motseng le seleke le mo mamedi ya mamedi le batho ba nshebeletseng Facebook hore motho a ntshuwe maemong ha e be responsibility ya ntate modimo qetile hore motho a ntshuwe maemong a leng ka ra ona ha e be responsible wa bana batho ba dutseng ka ra malapa bona ba rapelang ba nahanang gore dintho di tla change because ba rapela ba leshano they are lying mo mamedi there is nothing yeo ntate modimo a etsang ntle le gore a sebedise motho ho mo etsetsa yona
ha hona le thole ntate Modimo a iketsetsang lona ntle le hore a sebedise motho. That is why ntate Modimo a ileng a tshwanela hore a tsamaye a lo batla monna naheng a ba qeteletsa thotse mmusha a roma mmusha re mmusha ke na le setjhaba se ka ra bofutsana se hatelletsweng ke bana ba Egipeta ke batla o sentsha mara ha se ntho enga gonang o yetsa ka bonna tlo ke o batlela yona ntho mmusha o ile a batlwa ke ntate Modimo hore a tlo yetsa ka mantswe Mamamedi wa ka ratang ntho e ke batlang o itse gore maphelo a rona ha boikarabelong ba ntate Modimo ke a gotla mo Mamedi ke kopa le nkotla maphelo a rona ha o kula ha se boikarabelo ba ntate Modimo o tla tlo fodisa mo Mamedi re tlo e sheba hanyane we are going re tlo ya deep nyana ha se boikarabelo ba ntate Modimo to come and heal you from situational Mamedi I don't know se ke bile ka magotla makae when ba Israel ba fihla lewatle Mose o ile a shifta responsibility ya hae a jwetsa bana ba Israel ho bana ba Israel le skela tshuwa ba ntho e le bona le tlo bona so Modimo a tla le etsetsa sona ntate Modimo ke a hana Modimo ro Moses bona wena ka letso la hao nka molamo wa hao o tlole letso la hao o supe lewatle wena ka wena Mose etsa dintho tsena bula tsela because Moses was called for that una bitseditswe ho tlisa di solution ka ratshaba sa Israel ke rata mona Mamamedi wa ka rata mo ha ba fihla le wa tateng ba longwa ke dinoa o tlo bona hape mo ntho e ke bua ke nnete ha ba se ba longwa ke noa ke dinoa ntate Modimo re Mose etsetsa batho bana noa ya koporo ha hona mo Modimo a kenang teng ha hona mo Modimo a fodisang teng ha hona mo Modimo a etsang anything Modimo wa di bona ke a etsala mara Modimo a gone ho etsa letho ka tsona the only thing yo ntate Modimo a entseng go re etsa a batle batho ba ka di etsang dintho tseno mo Mamedi wa ka ratang ka sontane ke ba ka timana yona ke ne ke ba ka diketso chapter 1 diketso chapter 1 wena mo Mamedi wa ka ratang ke gola ne le verse number 8 a yena inqetile tebo mballe mpo motseng diketso chapter 1 verse number 8 mo Mamedi tlo 8 empa le tla amohela matla ha moya o halalelang o se o thewetse hodima lona le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema le Judea yohle le Samaria le ho ya fihla dipheletsong tsa lefatshe ya re hoba a bue tjena Jesu yes a nyollelwa le hodimo ba ntse ba mo shebile peta ke batla phatio hoba a bue tjena hoba morena Jesu a bua mantswana a nyollelwa hodimo a intsha batho sure ya ba Jesu ha isa le responsible for maphelo a batho come on ntate Moruti Jesus amen ha qeta o tsho jwalo ya insa Mamamedi a insa yaba from that day Mamamedi Jesu has a responsible for the sick tsa rona for the tlhoko tsa rona for hare lowe morena Jesu has a responsible because has a le o nyoleletswe le hodimo Bible tsho jwalo Mamamedi wa ka ratang ba alambo motse mataka yo ya re hoba a bue tjena a nyolelwa hodimo ba ntse ba shebile mme leru la motlosa mahlong a bona ya re ba santse ba tadima hodimo ha a ntse a nyoloha bonang banna ba babedi ba diaparo tse tshweu ba ema pela bona ba re banna ba Galileya le emetseng le Mamamedi ke rata mona he now mani mo a neng a ba tshepise mo yo hallang ke rata chapter 2 mo a neng a etsa jwang a ba tshepisitse eng moya o halalela Mamedi bala verse 1 chapter 2 verse number 1 re tlwelle re ha letsatsi la Pentekonta le fihla bohle ba ne ba phuthehetse sebakeng se le seng hang ha e ba le modumo o tswang le hodimo o kang wa moya o Mamamedi ha re tlwelle mona ba ne ba tlone wa matla a moyo halang ka moyo halang now hobane ba ne ba tlone wa matla hobane ba ne ba tlone wa matla Mamamedi tlo nke dijwe
gobane jwale e ne tlo ba bona ba responsible for maphelo a batho mamedi wa ka ratang e ne le bona ba tlo bang responsible for maphelo a batho mo mamedi wa ka ratang kopa le nkutlwe mo mamedi wa ka ratang mo mamedi ha re mathe re be re itlwela ha mo mamedi o tla re November o reng ha re mathe lo diketso chapter 5 verse number 12 empomotseng chapter 5 verse 12 e re ka matsogo a bapostola ha etswa mehlolo le dimakatso tse ngata ha etswa mehlolo le dimakatso tse ngata mo mamedi kopa le nkutlwe mehlolo le dimakatso tse ngata ra setšhaba se ha di etswe ke morena Jesu because yena ha sa le o sa nyolohetše le godimo mo mamedi wa ka ratang mamedi kopa le nkutlwe ntho e tlo le shapa mo mamedi ntho e tlo etsa le kule ntho e tlo etsa gore dithokolo se di papalle ho lona ntho e tlo etsa gore di-business tsa lona di shwe baloi ba tlame di-business tsa lona ba tlame ditšhelete tsa lona mo mamedi kore fela mo mamedi wa ka ratang lona le na le tumela gore morena Jesu tlo le thusa kanti ha ayo go na le batho bao le tshwantse le kopane le bona e le lona bo morutile fema mamedi wa ka ratang motho e mongwe o itse ha ke bua mona a re there is no such ha ona gore AIDS ka fola ke be ke understand ha ke mo play okay mbotso bane I cannot mamedi le nkutlwe hle ska lampa la Chincha station nka se expect motho a kenang kereke ya Roma gore a dumele matla a modimo gore AIDS ya fola nka se expect motho a kenang kereke ya Roma gore a dumele AIDS ya fola why ke ne ke tshakela kereke ya Roma ha hona mohlang o demonstrate wa matla ntate modimo lo you go fura ha hona mohlang o demonstrate wa matla ntate modimo you go wesel mo mamedi wa ka ratang mamedi ke dibitsa ka bo mo haiba le na le bothata se ke la tla motheo le tle honna mo mamedi yana le bothata a se ka tla motheo FM ona mo kenang teng le tle honna wena mamedi wa ka ratang you go bo Roma you go bo wesel you go church o ya apostola o ya kai o ya diphulosong tse ding tsa bo holy revival of South Africa mamedi tse ding they don't believe nothing ibile ha ba want demonstrate mo mamedi wa ka ratang ha ba dumele that is why I cannot expect motho e kena kereke mon hore a ka dumela gore modimo na le matla o fodisa why because mo mamedi I understand why because mamedi wa ka ratang batho ba dumele and why batho ba sa dumele it is because ha se bona ba tshwantse ba dumele ke runa ba ruti ba tshwantse ba demonstrate matla andate modimo because matla fuwe runa mamedi kopa le nkutlwa hle matla fuwe mang a fuwe runa morena Jesu file ba ruti wa ba haye matla mo mamedi now I ke blame motho mo mamedi ha re ATI phone ha ke mo blame ke hlola ke rapella batho TikTok ka la bobedi mo mamedi a ka ratang mo mamedi ke rapeletse batho TikTok ke last week wa hopola batho ba re bana le di-fibrous mo mamedi be ke re ba hate di maletswai motho ba manifesta we o di maletswai motho ba re batho ba commenta mo it's a fake there's no such thing it's a movie wa actua le di Facebook ntsa ka batho ba rata so jalo mamedi no it's a fake November wa fake wa actor mo mamedi and be ke understand because mo mamedi it depend kana o leadwa ke mang ya emang ka pela how ke o re motho because mo mamedi musa modimo kata mobitso modimo realize gore musa ordinary there is no way musa aka leader setšhaba ali ordinary that is why about Exodus chapter 4 musa o ne wa matla ho chapter 3 musa o bitsitswe ho chapter 4 musa o ne wa matla mo mamedi ile seo Jesu a se entseng ke ere o tlo tsamaya o tlo sia barutwa ba hae ha tlo tsamaya a tlo sia barutwa ba hae he knew mo mamedi akasiba le empty he knew hore ke bona ba tlo ba responsible for maphelo a batho mo mamedi wa ka ratang ke hlola ke jwetsa batho kereke kapa moruti tshwantse be le solution for maphelo a batho mo mamedi runa batho ba AIDS ba fola assembly feeling batho ba TB ba fola tswekere ya fola sonda kena Facebook nya runa go and check the Facebook ya runa mo mamedi you will understand dintho tse ke di bua mamedi tja kwala ha re mathelete manengena verse 15 uta verse 15 re mo mamedi uta verse 15
verse 15 ere batho ba ne ba tlisa bakudi batho bana ba tlisa ba ba beile dibetheng le diphateng ba ba tlisa kae ke a tsamaya tseleng ba ba batlisa ba ba tlisa apostol. go ba apostol Yes. ba se ba tlisa morena Jesu Come on, Tate Moruti. Come on. bana ba sa isui ho morena go Jesu. morena Jesu bana ba tlisa batho Yes. ba alambo mze Batho ba ne ba tlisa bakudi ditseleng ba ba beile dibetheng le diphateng e le gore ha Petrose a feta seriti sa hae bonyane sempe se sire ba bang ba bona le bongata bo tswang metseng e ka thoko Jerusalema ba kgobokana ba tlisa bakudi le ba tshwenywang ba ke tlisa meya e bakudi ditshila. ba tlisa bakudi ka rakere ka ba ho tlisa bakudi ba apostoleng Yes. ha qetile ho tlisa le batho ba tshwenywang Ke meya e ke meya e ditshila mme bohle ba fodiswa. mme bohle ba fodiswa Yes. momamedi ke na le potso if kerekeng ho sa kereke ho sena batho ba tliswa ba kulang batho ba kulang ba kerekeng yone ba ya kae if kerekeng ho sena mohlang ho lele kwa meya e ditshila batho ana le meya e ditshila because batho ba teng ba na le meya e ditshila ba ya kae ba iswa kae ba thuswa ke ka go jwetsa ba ya kae batho ba kula momamedi ke bana ba robetseng dipetlele mane ke bana ba robetseng dipetlele mane wena momamedi batho ba kulang ke bana ba qeteletse maisong dipetlele batho ba bana le medicine ba kulang ba kudisang ke medicine ke bana ba qeteletseng ba ile dingakeng tsa Sesotho why because kereke momamedi e hlotse ko bapala role ya yona momamedi kereke le baruti ba hlotse ko bapala role jwale batho ba kulang momamedi ba ba forced to turn we are dipetlele momamedi batho ba kulang ba forced ho lo robala dipetlele nkile ka ya MUCCP momamedi ke kene MUCCP ke tsama le protocol ya ka momamedi haiba motho ana le teng wa MUCCP mo tebzane ke kene MUCCP modimo ntho ana yetse ke ne ke kene tsatsing ne qetele tsatsing ne batho ba fotse ho tletse ka reception ditharollo tsa lona ha di o morena Jesu ba ditharollo tsa lona di huruna batho ba tlotswe di batho until o gona o bona motho ya tlotsitsweng until o gona o ikopanya le motho ya tlotsitsweng solanka le so kopane le batho ba tlotsitsweng le tlo dula mono le nne le re nthona ke fake nthona ke le shano nthona eng until le kopana le batho ba tlotsitsweng wena momamedi wa karata modimo gotso a le hlonelo fatshe ka 10 o'clock re a kopana ho sane momamedi wa karata 10 o'clock re a kopana momamedi wa karata a re kopana phase 6 ka la mateksi a phase 3 le phase 7 momamedi bo re fela ya kerekeng ya Dr November nna momamedi le utlile o sianetse o itsona shapo ke le tswana ene ka rakatsa mabilo na sa batlole ho tla kerekeng batho bohle ba fasitsweng ke balloi ba fila jwala ba gone o tla kerekeng easy until lwen momamedi o lwanela ho tla kerekeng momamedi wa ka ratang o tla thusala momamedi o kala mateisi a phase 3 kapa phase 7 bo re fela ya kerekeng ya Dr November momamedi wa ka ratang la tsa le patadise batho tlohong le ituseditse ho reka product tsa rona di kala bo ma 250 tse ding ke di 100 rand momamedi wa ka ratang tlohong le itusetse ho reka product and then nomoro tsa rona ke 0783983446 0783983446 tsedi momamedi ke 0790833833 0790833833 momamedi wa ka rata tse ding tsa office ke 051 011 4977 051 011 4977 momamedi ra kopana hosane if o batla kopana le nna o batla one on one momamedi ka yetsa batho wa mpatala momamedi because a ke di etse mahala ntho tsena if o batla consultation o batla one on one le nna wa mpatala momamedi because jwale patala nako yaka o patala le re kitla go thuse wena momamedi wa ka rata re letsetseng le bue le nna mo le tla nthola momamedi wa ka rata a re kopane o tsime nna kereke ya ka be right ke apostola the Christian Catholic Church in Zion Apostola ke tswa mo ke tswa letso mo no fitisa maletsi ke ne ke ra ba utlile o tsime ke kereke ya mfele la ka ke fin doc e bitswang kereke the Christian Catholic Church in Zion Pastor ona sa bona mehlolo mono doc
Tebisa go fihlella rona ba re demonstrate matlanta temodimo so that batho ba tla ba gone go bona bogoni ba nta temodimo mo ne re matha bsuka fela qetile tebo abla wa ka umontsho ka khala abla wa ka umontsho yo papa abla wa ka umontsho ka khala esa mina le ID man emfana le ID ai ko emfana le ID ke mwakiwa ah khola abla ka man sapo jombla wana sapo ke swantsa mpitsa ile go no ana ID fana ai ko kwa bo Hello, punta wayo. Shapo. Solide. Secretary ga ontso lo hote fela jwa. Abutwa ka ngase change. Ontso le hote fela. Nfoka ngase change. Eke ho to batla hore. Guys, thank you so much. And stay blessed and ke kopa le tle kereke guys tlohong for deliverance tlohong guys ona le motho morning are why ke sa ye dipetlele abutwa ka nna ke kule nka se sepetlele batho ba kulang ke bana batho ba tshwantseng ba tle ho nna I cannot go to the petlele. I cannot do that. Lona batho ba kulang kapa bana le batho ba kulang ke kopa linke di family tsa lona le ba tlise kerekeng somebody with bona jwala rona why excited petlele I don't have time or ke ne ke mathe di petlele ke na le mosebetsi o mongata haholo if wena o na le motho ya robetseng sepetlele mo kope mo tlise kerekeng that's all e seng hore nna ke di petlele ke nana kwa di petlele butwa ka ke la le mabaka mangata haholo. But guys, come for deliverance and then Modimo bless you. God bless you. Bye.